vha tshi khou pfufhifhadza khaṱulo yavho ya masiaṱari a ḓana na sumbe muhaṱuli vho Pietermaritzburg vha ri khumbelo ya vho-Zuma ya uri vho dauna vha tsiriwe tsengoni iyo sa mutshutshisi sa izwi vha tshi dzhia sia a ina mbuno. Vho thudzela kule na zwiḽa zwe vho-Zuma vha ri vho dauna vha na mulandu wa vhuḓifari vhu si havhuḓi zwi tshi tevhela zwe vha ri vho punḓisa muvhigo wa nga ha mutakalo wavho kha vho Mafhungo. I conclude in regard to the 14 specific grounds raised, commenting on each individually, that many were based on speculation or suspicion, or are based on inadmissible hearsay evidence and not on fact. Even if in limited instances they might at best qualify as possible irregularities, these irregularities were not such as to require Mr. Dauna's removal as prosecutor and did not deprive him of the title, even in the extended sense of that word contended for by Mr. Zuma to prosecute. Vhokunu vho thudzela kule na makumedzwa a vhoramilayo vha vho-Zuma a uri vho-Zuma vho vha songo tea u ṱhaṱhuvhiwa nga dokotela wa muvhuso. Vha vhutshutshisi ha lushaka vho ṱanganedza khaṱulo iyo. Whatever legal avenue that they will explore, but we are ready for that. Even if they can take it to Bloemfontein at the SCA, even if they can take it to the Constitutional Court, we will be ready to vigorously argue for this decision to be upheld and their appeal or review to be dismissed. Khaṱulo iyo yo ita uri vhatshiimiswa tsha Jacob hlekisa Zuma vha vhonalesa vho ḽaho nyala. Based on the summary judgment that has been given here, there's enough for the foundation to see that there's prima facie case for an appeal to be made. So in fact, we as the foundation are very clear on this matter that we'll be advising President Zuma to appeal this judgment. It's very irrational. Vhoramilayo vha vho-Zuma vha ri vha ḓo ranga u sedzulusa khaṱulo iyo phanḓa musi vha tshi dzhia tsheo.